pulit yada kaput Border Security Force BSF haka khat sauterik jemang kila yok kem yakawe ketrok kabakit shini ban khayi bean cha Bangladesh. Kani ketrok kawana distrik Kachar Assam bat kakit khatlai hajar kilo ka shini ban khayi tu cha Bangladesh. Ki BSF kila kem unongnya Rahim Udin ubana Karimganj bat unong bud Tazimul Hussein ubana Kachar. Ki BSF kila bat yakane ketrok hakuliang East Giant Hills bat habala pan ki kot kisla ki bayadei bat kane ka shini unongnya ulayat ho ba umdon ki kot kisla ki bayadei bat kane ka shini ki ba ukit. La IT yakane ketrok ka shini bat ikini arngut ki breu shaki pulit ka jela ki badon ha umkyang police station. Hakawai pat ka jingja hakane ka juk kasngi ki BSF kila kem artli ki kali kawai ka bakit riu tili ki masi ban khayi be ancha Bangladesh. Unongnya ajang kawai na kita ki kali ulai yo lat ban petno bat la kem ya away. Ya uni ubriu ya ki kali bat ya ki masi la IT haki pulit kyang ban toket kat kum ki kendon an.